Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Okay, Matthew chapter 7, verses 7 to 11. Everybody, begin in verse 7. Read. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him? Deta kakabsat iti bersikulo nga intayo adalin itang arabi, especially the verse 7 nga kunana, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Bendisyon naman apo, dito kami adalan nga sa Thank you ti mensahe, di kanta nga inpaay ni JP kini Joanne, lean on me. Paisuunay apo Diyos, sikaket mapagpiaran, mapagtalkan, maasahan nga pagsadagan, nga mangted ti saranay, ken tulong, iti tiyempo ti panagkasapulan. Kat itang arabi apo, bendisyonam deti panangadalmi, kadeti may nga very common, simple nga bersikulo, kat bendisyonan na kam nga sangapada, in Jesus' name, Amen. You may be seated. Agkarkararag tayo dapat, kaya nagbalintay nga managkarkararag, kasi ti pa nagkararag kakabsat, kat vital, anat Ilocanot vital. Kasla crucial ko na kumaya. Ano Ilocanot crucial? Nasisita. Medyo nalagaan ng balikas, essential nga minti nasisita. Napateg, important. Anat Ilocanot vital signs, Dr. Lester. Ti pa nagkararag kakabsat, kat vital iti biyag tayo nga Kristiyano in relation to our family. If you cannot convince your family, especially no handapay nga namamuti apo, kat nabayag mo nga awisanan, ti may nga kadaklan, nga pangkonbinsir mo kadakwada, kat dagiti answered prayers mo. Vital kat may nga kang runaan. One, permi nga nang runa. Priority, oo. So, if you have a family member who are not yet saved, kat nabayag mo nga awisan ida, kat kayat mo nga makumbinsir ida, iti pamati, kan iti panakigimong, kayat mo nga mayasidag ida tiyapo, ti may nga kadaklan, nga convincing factor kadakwada, kat numakita da kakabsat, nga danay sangayan ken ka, nga kasla pabor iti apo, awamat kitit itang tangi iti apo, ngam dayta nga pabor, ket gapo ti kinaman nagkarkararag mo. I believe nga dayta nga imbagak kakabsat, no dimket kada kayo, I believe with all of my heart, that you will never forget what I told you tonight. Kasi nagrigat agawis ti tao unless among amin ti human nature, jakpati, jakkita. No awan makita, hanak mamati. Show me evidence and I will be convinced. So the biggest evidence that will convince your unsaved family members and relatives and loved ones to the Lord, malaksit ti panang balbali ti apo ken ka,
kat DJ makita da, nga dati Diyos ken ka, at the favor ti Apo ken ka. Amen ba? So nga, ti prayer life, vital data in relation to your family. Kat baka nakita da ngagpaisot pa nagbalbaliw king kagat di damot pa umay, baka data kakabsat ti urayan da nga makakonbinsir. Surutan da kanton no makita da iti favor ti Apo kang ka. Amen ba? Okay. Hala data, ti pa nagkarkararag kakabsat, vital uray ijay pagtrabakwan, iti business. Gaputa, makita yun to kakabsat, kada ito lesson tayo ita. How prayer through asking, seeking, knocking is very relevant. Mai-relate mo iti panagtrabtrabahom kan panagnegnegosyo. And of course, ti panagkararag, vital iti panagserbi tayo ti Apo. Si kaman kat asher, ikararag mo ta ministry nga asher. Si kaman kat choir member, music ministry, ti orchestra, uno dakayan ti AV, okay? You cannot perform and do successful, fruitful ministry if not as a result of prayer. Nga maibagam nga dagiti difficult nga nasulbar, seemingly impossible, ngam napasamak, gapulaeng sungbat iti panagkararag mo. So no adda dagiti pakarigatan tayo, ti panagserbi ta iti Apo, hangka di nga isot pakaupayan tariknam, han kadi nga iso iti hanlaan kumangag panunot ka ti pumayam no diket pagbalinam dayta nga subject ti kararagat kunam. Apo, ikararag kuman tadaytoy nga aspeto ti panagserbikan ka marigatan nak hangko kaya ket tulungan nak pagbalegyem kadi Apo. Ket mabalimon to nga ibaga nga dayta nga blessing iti panagserbim ti Apo, hala nga sungbat ti kinalaing mo, ngam sungbat iti karkararag mo. Amen ba mga kapatid? So, if we want to make the most out of our lives, prayer is the key. Hindi nga rudan kakabsat ka DJ lesson, iti Matthew 7:7. Talo ti makita tayo nga imbalikas ni Apo Jesus dito kadagiti audience na, wano disipulo na, ijay Sermon on the Mount, kuna na ngamin dito Nang rugi dito ti Matthew chapter 5, kat adatay di chapter 7. So adun dagiti na ibalikas ni Jesus Christ, nga digito'y nga imbagana, amuna nga relevant ti biyag digito'y nga tattao, nga no digito'y nga tattao, kat amirisan da, kat indengan da digita nga imbalikas ni Apo Jesus, kat iaplikar da ti biyag da kakabsat, sigurado ngagbalinda nga naingal kan nabibilig nga tattao kadigiti komunidad nga ayanda. Kat kakabsat, kastamot ti kayat ti Apo kada tayo amin. Ngagbalin tayo nga naingal ken nabilag nga tattao kadagiti komunidad nga ayan tayo. That our significance should be felt by the people around us. May isang ako na ni Kristo ijay kat da kayo kat asin. Amom deta lut-lutuam. Ngang runa ka dati nga Ilocano, han na mabalin nga awan apgad na. So, no asin. Kung na ti Apo, da kay ti asin dito lubong, kaya na nga sa wen, dapat nagiti tattao mariknada kan makita da, DJ, addakan ka iti biyag mo. So, kasta kakabsat ti tono. Listen to me. Kasta ti tono dito Sermon on the Mount. Nga no Kristiyano ako nam, anak ti Apo ko nam, dapat sinuman ti pakai
minggelam kan pakaikap-kap pengam, kat dapat mariknada, makita da, ti apo, ti kinasyasin nuna, ti bilag na, iti biyag mo. Deta ti epekto jay Sermon on the Mount. So ano iti day ti nga rabi kat may saka nga klamklamar nga Kristiyano, nga mahaan nga kaslamarik na ti pamilyam ti kina Kristiyano, hanamarik na ti kiti gagayam mo, loved ones mo, kaubraam ti kina Kristiyano, it's about time nga reviewem deta Sermon on the Mount. Naawatan niyo kakabsat? So on the Sermon on the Mount, may saka dagiti niya emphasize ni Apo Jesus, urela duat electric pan dito yung awamot tumama pulos kanya kon. At the electric pan ng Jack Marik na, kastat na duma Kristiyano. At dada ka dagiti luglugar ng mahan na marik na dagiti tao di kina Kristiyano da. Okay? Now, may isa ka dagiti insuro ni Apo tayo so Kristo, Apo, permi nga sobra mo dito, ikaw na kasla headphones po nga sumbangir. Alabayam latan, mayat. Kasta kumamot ti Kristiyano. No kunadagat, ay, kamemberan yun ni Kastoy. Aywan, padaki nga talaga sika, sabsabali kayo. Sana ganon ang masasabi sa atin. Makita data pa nagbalbali tabiyag mo, kan makita da iso, isurok itang arabi ti kinabilag ti kararag mo. Listen to me. Any person who do not believe in Jesus, who do not believe in you, gaputa ko na dagat, awan adal na deta, deta, sino kumamot deta, mapamangha kakabsat, no makita da, iti bilag ti kararag mo. Oh. Iso nga deti kararag ti may isa kadaklan nga mangkonbinsir iti tao. So if you want to make a difference for Jesus, then you need to have a very, burning prayer life. Okay? Now, talo nga ba nagtin, baga ni Apo Jesus dito, Matthew 7:7, iso dito, ask, seek, and knock. Di gito'y kakabsat, talo nga kaipapanan iti kararag. Umuna, ti panagkararag ket panagdawat, ask. Ti panagkararag ket panagdawat. Ti kayat na nga sa wunday ngano dimawat tayo kakabsat, at damayes nga mo kini Apo Diyos, nga iso ti ururayan na nga ibagam keng kuana. I wonder, no karkararag kayo, kat manggagan ni Apo Diyos, di ururayan na nga isngaw mo keng kuana. Amum kadi nga isngaw, amum kadi nga ibyebkas, kanibaga ka na po Diyos, di ururayan na nga dinggan king ka. Kararak is not about how many words you say. It is expressing your desire. Ti kayat ti Apo nga manggan, nga ibagam ken kuana, ketay tartarigagayam. Remember, the key word iti panagdawat is the word desire. So it's about time that you revive a godly desire in you. Because a godly desire will make a good prayer. A godly desire will make a good prayer. Tinadyosan nga tarigagay, paltuadan na, tinaimbag nga kararag. So nga itatagakabsat, riingan nyo, iti kaungan nyo, taadda kada kayo tinakadado nga tarigagay, ngam identifyem, tinadyosan nga tarigagay, ken nainlasagan nga tarigagay. Dati nainlasagan nga tarigagay, sa nga sungbatan iti Diyos. God will only answer a prayer according to His will. Ikabil nyo man di JAV, nahin nyo natatan. God will only answer a prayer according to His will. Ni Apo Diyos kat sungbatan na iti kararag,
nga mayataday, ijay pagayatan na. So ti dapat nga iyawid ta ita nga lesson, kan principle, nga maipamatmat kada tayo is, masapol nga kitan tayo, ijay biyag tayo, tinadyusan nga tarigagay. Sino kada kayo ti adot tarigagay na ti biyag? Kasta kakabsat ti prayer, the key word is desire. Apay ko mga ibagam ti asno awam mat iti askam nga desire. So, maawatan nyo, deta lang ti punto ni Apo Jesus kadatay dita. Di pa nang ibaga na nga, ask and it shall be given you. Tinamnamaan na ulitak. Ti urayan na no nagkararag ka. Hanga tinakatado nga palikaw. Ti urayan na king ka. So anat kayat mo anak ko nga ibaga kanyak. So nga kakabsat, ulitak manan. Kitam yan takaungam. Kat arisitam dagiti tarigagay mo. No, makitam nga, maarisit mo kat ni. At dagadli disan mo nga, kastoy, Apo, kayat ko nga pirmaan mo ti 5 nga block ijayan tadingras ko naman. Mamatiak nga, di kita nagpirma dyan, nagkararag na di kita. Hangko ibagbaga, I'm not pointing out, nga no hangkay pa nagpirma ijay, hangkay pa nagkararag. Nga imposible, nga inkararag mo talotet dingras nga, di ka na pa nagpirmahan ka di. So kahit na nga sa di pa inkararag. Ikararag mo nga mina. Apo, kayat kumat nga pirmaan jay 5, tulungan nak Apo. So, tununay kararag mo, yung kanto pirmaanan. Desire. Kat numakitam kakabsat nga dadigite, ibagam ti Apo nga desire, habang nga ibagbagam, ti Holy Spirit, kat kasla dete, lawlawagan na ka nga kunana, anak ko, haan ko nga pagayatan, deta daw-dawatem. Kat si kanton nga karkararag, mariknam nga kaslaawan ingel di ibagbagam, kasi ti Apo ipaspasimudag na ken ka, han na pagayatan ta daw-dawatem. Hello? Learn to express a godly desire to God. So anat mapasamak before I get to the second point. No, ti maysa nga Kristiyano, kahit managkarara, kahit nangasawan, napasig nga mangibaga ti Apo, dagitay tarigagay na, those who ask more gets more. And when those Christians who asks more, they get more, what happens? Bumilag nga umingal ti testimonyo na kakabsat. Gaputi answered prayer na. So nga, kakabsat, no addaman aspeto nga pakaasyan iti Apo ken ka. Ket saan nga jay kaawan kwartam. Ti pakaasyan ti Apo ken ka. Ti kinatangken ti ulom nga na dumawat. Ma-pride. Diyan naaawa ang Diyos sa'yo. Hindi tayo kaawa-awa pag wala tayong pera. Kaawa-awa tayo pag hindi tayo humihingi sa Panginoon. Kasi kunana lang arudan, ask. Kat maikang ka kunana. Sohan nga piman ti Kristiyano no awang kwartana. Ti piman nga Kristiyano tehan na amut dumawat iti Apo. Naawatan nyo kakabsat. Kaya mga kapatid, humingi tayo sa Panginoon. Nagado nga verses, dito yan ay isurat yun, no, awang pa yan ta outline nyo. James 4:1 and 2. James 4:1 and 2. Anak ko na nadjay, iti last part, ye lust and have not. Ye kill and desire to have. Kita nyo, permiti kina diskartem to the point na pumatay ka pa yung ti tao tapno maalam takayat mo. Nagsimple lang kumat inaramid mo, nagkararag ka lang. Ye fight and war and ye have not. Makiririri ka pa yan kakabsat. Nagsimple lang kumat aramida, magkararag ka, masulbar.
Dinala mo sarili, hindi mo dinala sa panalangin. Kaya anong napala? Nakita yung kakabsat. Ano datuma, dinadala natin, di pa nakiapa. Api nga mo dalhan ti kararag. Dinala mo sa away, nasira tuloy testimony mo. Dalhan ti kararag, takitam. See? Nakim importante, ti kararag kakabsat. Luke 18:1, Mark 14:38, Philippians 4:6, iso nga ulitin kada kayo, no adada di kitay, kasla mga apa kada kayo kakabsat, hanyo nga sigot sungsung gaban, dalhin nyo muna sa panalangin. Bayam nga ti apo tagtrabaho kakabsat. Hang nga dete, awan ubraem. Ngam nagrigatan nga dete, latatila amom nga ubraan, kati amom nga ubraan, kat awan mo ti apo Diyos. Okay. Matthew 6:7-8. Oh. Why do we pray? Pintas kakabsat. Fellowship factor. Apay. Agkararag ka at akadwam ti apo iti biyag mo ka. Iraman mo isuna. Agsarita kayo kada kita plano kan panggap. Fellowship, you are working together. 2 Corinthians 6:1. Ano pa kakabsat? Development factor. No kayat mo nga tibiyag mo kaslamula, nga umusbong katagbunga, masapol nga maimula kay ti apo. Kat ijay John chapter 15, ti tema na kakabsat deti abide in me, kunana, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Oh. Sungado ka datay kakabsat. Itihangan na bunga. At aditay mo't na imula. Anat application na deta nga pa nakaimula. Kararag. Why do we pray? Dependence factor. Nga adabilag mo, ngam sa awangkas jay bilag ti apo. Adalaing tayo, ngam awangkas iti sirip ti apo. At the connections tayo, ngem awangkas iti apo. So dapat kasta ti mindset tayo. Nga kuna tayo apo, amok ti aramideg ngem awangkas king kang tulong kanya. At the connections ko ngem awangkas king kang makibaet. Hello? Di kita kakabsat. Oh, parte na amin deta, DJ, desire tayo. So nga tatangarabi. Agawid tayo kung makakabsat nga dete. Kasla dete. Dete na adal mo kat makapasalibu ka Greek na. Ti tao nga matamlay. No apay nga matamlay. No haan nga health reason ti gapuna. No apay nga deta nga tao agmamayo. Awan tarigagay na nga aramidon ti biyag. Lack of desire leaves you idle. So nga, agawid tayo, anat application na deti, ask, desire. Ibagayo ti apo, deta tartari gagayan nyo. Kasla kumano ni Romel, kuna na apo, bayin tema na project, ibagam ti apo. Ngam apo, depende king kanumanot patansyam nga kayak nga manage. Number 2, not only nga ti ask ti imbaga ni Apo Jesus, ti pa'y in-emphasize ni Apo Jesus kakabsat kada gito'y disipulo, kat di jay seek. Prayer is seeking. Kunana nga ti panagkararag, kat panangbiro. So ti Apo, ni Apo Diyos, ti amate nga nailangitan, no nagkararag ka, ti number 1 nga ururayan na nga ibagam, tay desire mo. May kadwa, ti ururayan na nga ibagam kan kuha na kakabsat, dete agpa-advise ka. Apo, anat aramidek, sa dinot papanak, sinot kasaritak, isurunak. Because ti Apo kakabsat, han nakayat nga datayo, kat agkunel-kunel, kan mayaw awan.
Awan pa'y mga, awan sinuman nga atlet, nga mangabak, nga hanaamot ar-aramiden na kakabsat. Ayam kat chess nga di mo amot ar-aramidem? Agay ayam kat basketball nga di mo amot ar-aramidem? Sali ka ti race, taray, di mo amot ar-aramidem? Mangabak ka nga rod. So ni Apo Jesus, di kiti nga ibagbagana, ti intent na kakabsat. DJ goal na ngagbaling ka nga dete, born to win nga rod. Successful Christian. Kunana, if you want, awan yan ta verses kakabsat nga, you study the intent why Jesus was telling this to the people. Api nga ibagana kadakwada nga dumawat kayo. Agsapol kayo, api nga ibaga nakakabsat. Kasi amu nakakabsat, nga, this is the only way for His people to succeed in this life. Oh. So nga, when we seek, direction is explored. Kat deti nga direction kakabsat, talo nga banag iti. Ito ti apo king ka. Number 1, the purpose of God. No nagdawat ka iti Apo, ti may isa nga aspeto kakabsat ti kararag ket DJ makungkuna nga motive. Motive. Hello? Kunanay James 4:3, ye ask amiss. You ask amiss kunana. Nagdawat kayo, api nga kuna na nagdawat ka kat maikang kang di damot na ikan, kasi di problema kakabsat, di purpose. Apay nga kalkali ka gumam day nga banag. So adda iti na intawan ka na ilasagan nga lauk na kakabsat, di kararag mo. Husto di daw-dawatem, ngam adda na ilasagan nga lauk na. Kat kayat ti Apo, nga dalusan day nga banag. Iso nga kunam Apo, isurom kanyak, iti motibo. Itad na ti Apo king ka, the purpose, the presence of God. Makikuyog ka, and the power of God. Nagmayatan ka kalsad. Third, last, before as I close now, ti may ikatlo kan maudi ka kapsat. Ngayon niya emphasize ni Apo Jesus, kadigitoy nga tattao kat the word is knock. Knock. Again, no datayo nagkararag, ti ururayan ti Apo, ngayibkas tayo, ti desire. Ururayan iti Apo, nga damagam kenkwana, iti purpose tapnon ma-purify di motives mo. 3, ti ururayan ti Apo king ka no agkararag kakakabsat, kat dayjay addaking katay pamati, nga amom nga pagayatan na, kat haan ka nga nalaka nga maupay ting kapanagdawat. God is pleased with His people who do not easily get discouraged in praying. Knocking implies determination. Now, DJ knock yan ta Bible kakabsat. Kitan DJ Luke 11:5-9. Kitan nyo dito eh. Luke 11:5-9. Same story ngam nagbaliktad ngamin. Ijay Matthew 7, imo na jay imbaga ng ask, imo na jay command. Sakbay di istorya. Dito Luke 11, imo na jay istorya, sana imbilin ti ask and it shall be given you. So kita nyo, 5. He said unto them, which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight? At dagayim mo kunana. Tata, dito nga gayim mo, pumarbangon ti Rabii. Rabii nga pumarbangon. Nga imay di balayo. Kat kunana, gayim, jakpay ng Rabii. So anaramidem nga mangbisita king kuana. Kat awam mati, naira na nga stock mo.
Ti arig na day takakabsat kastoy. Datay nga Kristiyano, at ngamin di prinsipyo tayo nga, ti tao, kasano nga tumulong nga, jak pa'y matulungan ti sarilik. Kaladig iti churches, tumulong ka ti missionary, di pa'y matulungan ti sarili tayo. Hello? Iso nga, hante nga makapag-expand. Kita nyo dito yung kakabsat. Awang mayo preser na ijebisita na. Ngayon at mabalin na nga aramidin. Ana, mapandumawat. Awan ang tayong agpaiso. Nga mana isot, manglimitar ka datay, di kaawan tayo, tamabalin tayo di dumawat. So ikatantay di dyan na intawan nga, tumulong ka sa bali, di ka pa matulungan ta sarili. Husto mo ta kakabsat. Nga mo pagbalinan nga data, timang limitar kang ka. Kasi mabalin mo't dumawat, titulong nga para kan ka, kan para pa'y, di makasapol titulong. Hello? So napandigayam na. Kat ko na, friend, hanggayam lang nga kadigito, deta balikas nga, oy friend, uri pa igayam, idi aya. Nukapsat, brother. Nuhamom amo friend. Oh, friend, kunana karuba na. Pabuludan nakman ti talong at tinapay. Mayat di pa sa kalyena aya. Kasi no ti imbaga na, dila da tinapay yun ta. That's very rude. That's rude. That's a rude neighbor. Umayak tuk-tuk kut kunana. Kayang, dila da tinapay yun ta. That's very unprofessional. So kunana, gayam, pabuludan nakmampelang ti talong at tinapay. Apo medyo nalaglag na panunutin. Ngamti kayat na nga sa wundi jay, dumaw dawat. Hello? Dumaw dawat. Okay, tuloy tayo. Verse number 6. For a friend of mine is in his journey, is come to me, I have nothing to set before him. Dangaming bisita. Kat ni awang maitad ko. Iso nga, tulungan nakman. Verse 7. And he from within, dito problema. So, nag-ask. Okay? At ano pa nagsapol, sick. Nagsapol ti pagdawatan na, nag-ask. Dito tinak. Tingnan nyo kakabsat. He from within shall answer and say, hanak ka di nga ririyan ng gayam, Rabi, nakaturog kamin. Naalamit turog min. Matyaga ko ni, jak tumakaturogan. Alaawan yan ta, versikulo deta. Ng parang ganun. The door is now shut. Tikayat na nga sa uwang kakabsat, masadot nga papan manglukatri daw. Hello? My children are with me in bed. May isturbo digiti anak ko no, bumangonat. I cannot rise and give thee. The excuse na. Hello? Okay. Tata, verse 8. I say unto you, though he will not rise, uray ko madina kayat ti bumangon. Tapno ikan na di gayim na, karuba na. Gapo ta gayim na kunana, ngem gapo iti panangipapilit, kinakulit. Kakabsat, ti panagtuktok, han ka ngagtuktok, no hamuamot mangkulit. Han ka ngagkarkararag, no dim ammo nga kulitan, ti apo. Detat ipaspasi mo daag na. Kulitam ti apo. Nagkararag ka pa, napangkapela, napangka nagsolwining, di kamot mang kulit ti tao. Kulitam. Because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. 9. I say unto you, ask. O, di ba? Nagbaliktad lang. Ije Matthew 7, imuna di command san di istorya. Dito imuna di istorya san di command. So ako na, ask, it pay kang kayo. Deta nga imbaga ni Apo Jesus nga, ask, seek ka na, naggapo ka di nga istorya. Nga ipakpakita iti Apo, kayat ko iti adamang kulkulit kanyat. Hello? No ti babae kayat nat maayayo.
No ti lalaki gusto namot iti maapresyar ni Apo Diyos kayat na ti makulkulit. Lambing sa Panginoon pag kinukulit mo siya. Kulitem tatao kakabsat, hindi magandang lambing yan. Lalo kakabsat no dete nabambannog. Ingkata restaurant. Nabambannog jay waiter. Tapos makulit ka. Ay. Hello? Ngam kiniapo Diyos laglagi pa nyo. Ti panang kulit tayo kenkwana, lambing ti panang rikna na dayjay. So nga si ka, Apo, di ka matla ito dun. Apo, kasto yun Apo, alakadia. You do not take the no for an answer if you know that He is capable of giving you and He is the only one who can answer your needs. Amom nga isulat makasungbat, deta nga kasapulam. Han mo agsardeng nga kulitan isunat. Naawatan nyo kakabsat? So even if you're 33 years old, 35 years old, never give up. Lord, adain sa ganam. But you have to keep knocking. It means determination. Amen. Ikatno ko na, nagsao ko na, gayam, nakaturog kami. Hanapin manaw. Ala na gayam. Awan ijay kakapsat ng kasjay. Importunity. Ala na gayam. Desperado Ala na gayam. Ano ka ba? Nakaturog kami. Ala na. Sige na. No, kasjay day dapat ti Apo. No jay gayam makulitan ti Apo lambing king kwa na day jay. Kasi isot nang ibaga Nak. So han nakasurun kakabsat iti matuktuktok. Gusto na kakabsat no kulkulitem isuna. Nga ulitem nga kananan. Ipapapilit mo nga ibagbaga day jay daw-dawatem ti Apo. Hamo ipapapilit jay kayat mo nga ipapilit mo nga day jay persist ka hang kanala ka nga maupay. Naawatan nyo kakabsat? Amen? Oh. Praise the Lord. Ituloy ko ito maminsan. Pimpintas dahil nga message kakabsat. Adapin na yun. Tinto maminsan kat ibagakto kada kayo. Kaanon to nga isardeng mon iti mangkulkulit ti Apo. Oh. Kaanon to nga isardeng mo agtuktugan. Next time. Tuloy tayo ito next time. So nakita yung kakabsat? Nakita yung deta? Nung man nagkarkararag ka, as in nga DJ anak jay imbaga ni Jesus, ti Apo Yesu Kristo, katalaga nga may presentar niyan tabiyag mo dayta, agbaling ka nga naingel nga tao kakabsat. Kat dayta ti agbalin. Te kunakon, no hamo makonvince ti tao kakabsat, iti pa nagbalbali mo. I hope nga makonvince mo ita babayan ti change life mo. Makonvince mo ita, gapo iti favor ti Apo king ka. Nga hanga dete, sinsinan favor nga kasla icing lang ti cake deta, ibagbagam no di ka talaga nga sungbat ti kararag. All of God's people say, Lord, thank you so much. There is no hopeless situation. There is no problem that's too big that you cannot solve. There is no need too big that you cannot meet. Because Lord, if you can carry the weight of the universe and the world, and you care for these details that has no life, how much more kada kami nga pinarswam nga daan biyag, kana daan pa iti biyag nagnanayon. And that's why thank you, Lord, for making us realize tonight, nga nung nagkararag kami, ti ururayam nga ibagami, ti tarigagay mi. Ti ururayam nga ibagami, dete, agpa-counsel kami king ka, paiturong kami. Dete ibagami nga they will be done. Detat kayat mo nga mangagan, kano agkararag kami. Ti kayat mo Apo, kat ada dete times nga, you would say no, han nga dete, no, kalang ma-delay, awan makita mi Apo, but kasla kada kami ti panang take me kat no, ngem,
agkamali kami gayam, Apo. Gaputa kasla deti, may isa agayem na pan jekaruba na kat no ko na jekaruba na ngamahan na nagsardeng kat Apo inikkan na kat kunam ti saom, how much more to our Heavenly Father which is in heaven. Lord, thank you so much. Nga di jay gayam panang kulit miking ka kat lambing ti panang take mo, Apo dayjay manipod kadakam nga anak mo. So help us. Thank you, dear Lord. In Jesus' name. All of God's people say,